asicabangisise ngalombuso lebuya kwamasinyane ngale ngosi lebuya kwamasinyane asinganabo emhlabeni akungabi kathi sibile akungabi kathi sakhile asingabanjwa ngetindvonga tesikhashane bazalwane kepha asikhumbuleni ukuthi kuphila komuntu wesifazane egameni laJesu Kristu kunjengemvuthu yebuya kwesikhashane bese iyanyamalala kunjengembali leqhakaza namuhla ukuthi kusasa ikhanze ibule ngathi ayizange sayibe khona insuku telesifazane emhlabeni tamizwa tasetiyajuthwa egameni laJesu kungakositawukhumbuta uthi umbhali labaphila kwabayati ukuthi batakufa kepha labafile abasatulutho sitawukhumbutana nje ukuthi kulo mhlaba siyandlula egameni laJesu Kristu waseNazaretha kepha indlela lesiyisa kuBaba ezwini uJesu Kristu kuphela yinye indlela lesiyisa kulempilo yaphakade uJesu Kristu kuphela indlela yinye lesiyisa ekuphumuleni uJesu Kristu kuphela ayikho lenye akekho lomunye kude umprofeti noma kuyisa kuNkulunkulu but uJesu Kristu kuphela indlela neqiniso nekuphila nekuphakade kude noma kuNkulunkulu ngaphandle kwaJesu nalabafile bakini abakwadi ukupheketela kuNkulunkulu ngoba nabo labakhona khona balabe basebenzela khona basaphila emhlabeni labafile bakini abakwadi ukuqhumanisa laNkulunkulu ngoba nabo babhekene namaqala abo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kuthi bogogo labafa nabo nangabe bafa ngaphandle kwaJesu labakhona khona ngumshibegaga nangabe bafa ngaphandle kwaJesu basayidesi labakhona khona kepha labasenzaweni yokujabula labafa emhlabeni batimumene labafa babuyiselela lengosi lephila kuze kube phakade kude lidloti letakumikisa kuNkulunkulu kude manje langakumikisa kuNkulunkulu bathi uJesu Kristu kuphela kude lesihlahla longafutha ngaso bese siyaqhumanisa naNkulunkulu kude lesihlahla longaqatheka ngaso bese sikwenza uyakhona ukuqhumana naNkulunkulu kepha ngomuntu Kristu Jesu kwakho nje kumemukela uvume ngemlomo wakho uthi Jesu Kristu uyinkosi ukholwa enhlitiyweni yakho uthi uNkulunkulu wamvusa Jesu kulabafile bese kuba kuphenduka kwakho bese uyaguquka ushiyatono nempilo yokukhohlakala lebe uyiphila sawuqala kuphila impilo lethokozisa uNkulunkulu. hallelujah, hallelujah. Abangela siphendukane Nkosi yabuya singangcebeleki kule mhlaba njengoba sikhuluma nje likusasa siladi ngempela December nami inyanga yami eqine kuphileni sitokuncenga ngebibele bengosi yethu Jesu Kristu sitokuncenga nje inhlithiyo yakho kuthi naye ngilikhuni inhlithiyo yakho kuphendukeni ungalibathisa injabulo yesikhashana ungalibathisa ingqobo yesikhashana ungalibathisa indlela yesikhashana letinto letibambile tatishiya umhlaba letinto letibambile tiyaphela tesikhashana kepha kunempilo lengaqini kunempilo lengapheli letinto letikulibathisako talamhlabeni tesikhashana sikobe sami sitokuncenga ukuthi ungalibathisa impilo yakho ngetinto letilide ungalibathisa umphefumulo wakho ngetinto letilide ungalibathisa umphefumulo wakho ngetinto letilide tinto tasemhlabeni nekutinto tesikhashane netingenayo inkuna phakade netingenayo injabulo netingenayo ukuthula labanye batibambile kepha batibambile labanye batibulele imali banayo kepha imali yangabe
izilo tikwetinkinga lababhekene nato lapha emishadweni kuthula kukho imali khona lapha emishadweni bantwana bakhona bathi injabulo yikho kuthula kukho kuthuleka Jesu ngoba lethilivi lowakha indlu ngaphandle kwakhe uyakhela lide. Hallelujah, hallelujah. Siyabonga Nkosi. Awusenimema bazalwane, senimema Nkosi yami, sithi nje ungaliphathisa ngetinto ezibambile ngoba desikhashane kuyaphela kuyawubhayela ngathi izange setibe khona lelithuba leli uyawulikhumbula sowungale kwelithuna lapho kuthiwa kude kuphenduka kepha kunekukhala nekugedletelisa ematinyo kulapho labafe ngaphandle kwaJesu. Kungakho sitokuncenga namuhla usahleti kahle udla kahle uphila kahle uthi khumbula simakathe emalangeni ekujabula kwakho, khumbula simakathe emalangeni ebusha bakho, khumbula simakathe kunangemalanga Disemba lakhona wonke umuntu anemali labantu bathakwa labantu bagodla benta konke kepha sitokukhumbuta uthi uyabuya Jesu, sitokukhumbuta uthi kunekufa lokufika njengelisela nakuda kuwe aku-apply akungqongqothi kepha kufika njengesigebengu. Ngabe sitokuncenga uyayiphethela kuphi ingunaphakathe yakho nakungakuthiwa sabela mphefumulo uyabita namuhla uyayichithela kuphi ingunaphakathe yakho uyatana yini na Jesu bese ubuyisene yini na uNkulunkulu kaKristu Jesu bese umemukele yini Jesu. Angikhulumi ngelisonto mina namuhla but ngikhuluma ngaJesu Kristu leyinkosi ngoba abantu babhubhekathe emasondweni isonto balizange selimlamulele umuntu bathakathi bagqole ekhathe emasondweni emadebhelotship asagqole ekhathe emasondweni. Mina ngimemetela Jesu okhulula nabo, mina ngimemetela Jesu osindisako baletha inhlito letimbi basekhathe emasondweni abakhulumisa limbotha basekhathe emasondweni basebakomidini kepha bagqole izondo abababukela abanye abantu bagqole inhlebo basekhathe emasondweni. Amen, amen. Namuhla ngimemetela isondlo ngoba emasondweni kugqole emanyala nengohlakalo kepha namhla kuseni sitomemetela Jesu lokhulula umuntu amnikete kuthula amnikete injabulo amnikete kuphila amnikete uthando amenda buyisane nebantu sitomemetela Jesu. Usinakhuluma Jesu kuMateyu uthi ngekwenza kwekona kuyaphola uthando kulabanyenti emhlabeni sibona uthando luphelile uthando emindenini kulabashadile uthando luphelile uthando luphele emabandleni kepha sitomemetela Jesu sebuyisela uthando kumuntu. Sitomemetela Jesu bantu abakepho longabuyisela kuthula kule mshado wakho longabuyisela uthando empilweni yakho. Sitomemetela Jesu bathandekayo leyingosi leyafa yavuka. Sitomemetela Jesu bathandekayo loJesu akafani nemprofethi wakho lona loJesu akafani nemprofethi wakho lona kepha uyakuhlula kufa lithuna walinqopha wavuka ngelanga lesithathu aphethe tikete ufale dehydration uvuka nje kufeni Jesu bekafela timpilo tethu wahlupheka nje Jesu ngenxa yethu kuze thina singaye ehluphekeni kuze thina singaye ekuphuthisweni. Sitonqena bazalwane ngebubele benkosi kuthi asiphendukeni sibuyele kule nkosi ngoba iyabuya masinyane. Sitokuncenga nawe lapho ulahlekele khona Bhayibheli ithi indodana yolahleko yathi sekungenela ikuthe yakhona sekude litho
seyifisa kudla kwetingulube lithi yasakuluka yakhumbula ukuthi ekhaya lababe kukhona konke yathi ngihamba ngibele ekhaya ngifike ngithi babe ngonile kuwe ngonile phambi kwaNkulunkulu cela inthethelelo siyacela bazalwane ngosimele wena ngosilindele wena ngabe seyililandzile libandla kepha ayifisi ukuthi ekubhujisweni ayifisi ukuthi ekulelive ayifisi ukuthi esihogweni ayifisi ukuthi ekulombuso nakathi umbhali impethu yakhona yife bumnyama bakhona bupheli ilanga lakhona liqishe sekunqena sitebe sami kuyifaka kakubambi ngoba ngenteka nje sophila ku2 seconds masinyane ilanga litakushonela sekunqena ilanga lingashoni egameni laJesu ukuthi uphenduke ubuyele isale lenkosi sekunqena ilanga lingashoni ukuthi uyekele indlela yekukhohlakala uphendukele kule nkosi lesindisako lekhululako lesibidele ukuthi sibe ngcwele njengoba nayo ingcwele. Awasiphendukeni bazalwane, asiphendukeni bazalwane, asiphendukeni bazalwane, asiphendukeni bazalwane. Lapha silethe nje simemo ukuthi Jesu Kristu inkosi iyabusa futhi iyabuya masinyane otelanza libandla sonqena bonke labaphilako ukuthi baphendukele kule nkosi sonqena bonke labaphilako ukuthi bayikhumbule le nkosi lokuphila phakathi uthi umbhalo umuhle avuma njengemlomo egameni laJesu Kristu waseNazaretha athi bonke labamukela Jesu base banikete amandla ukuthi babe ngebantwana baNkulunkulu nawe senqena ukuthi buya utoba umntwana kulo mbuso wenguna phakathi nawe senqena ukuthi buya utoba umntwana kulo mbuso waNkulunkulu egameni laJesu Kristu waseNazaretha ngoba ngaphandle kwaJesu angeke uze ube umntwana waNkulunkulu kepha ungumntwana waNkulunkulu wokuphendukela kuJesu Kristu memukele bese uyendiwa ukuthi ube umntwana waNkulunkulu. Amen. Amen. Ngathi le mic yamushaya. Ngena manje kakhulu. Ngebuphele baKristu Jesu kuthi phendukela kule nkosi engilo lidlala bakhile balala bathani namsebenzi kepha namuhla iguquke yabasisekelo kubo bonke labaphilako sijakunqena ukuthi ubalekele kuJesu ngoba yena yejoyini ngoba yekuphephela emadloti kuze latakusita ngako kepha wakhonta emadloti ekubhujisweni impilo yakhona ithatha kulo mhlaba sijakunqena ukuthi uphendukele kuJesu sijakunqena ukuthi uphendukele kumdali wakho uphendukele kumenti wakho nekakwenza ngekweliqembo lakhe uphendukele kuJesu lokumlamuleli kulabaphilako uphendukele kuJesu lokwathi kunamela umuntu lobanjwe ngemadimoni lohlushwa mimoya lohlushwa ngotokoloshi longalali lohlushwa tipoko ukhona Jesu uyanamlelana ukhona Jesu uyalwelana ukhona Jesu uyasenzisa ukhona Jesu unemandla ekuthambula tipoko akwende ube ngilokhululekile. Haleluya. Bazalwane khona Jesu khona Jesu khona Jesu uyaphilisa noma ngabe ngisiphi isifo ukhona Jesu uyasinzisa noma ngabe ngiphi inkinga ukhona Jesu ungasatibulali noma ngabe likhambi lempilo alikho namuhla silethe likhambi uya kuJesu
atakulamlela buya kuJesu atokuyisela kuthula empilweni yakho buya kuJesu atokuyisela kuthula emshadweni wakho buya kuJesu atakunika kuthula emphefumulweni wakho. Awusiyanimema bazalwane, khona Jesu olamela umuntu lesathi nikele etshwaleni azama ukukhohlwa inkinga takhe. Manje inkinga yetshwala ukuthi udzaba kwesikhashana ebuyaphela nabuphela inkinga ukhanza ukuthi atikaphele noma ungabhema ligwayi lidzaba kwesikhashana liyaphela naliphela inkinga tiqhubeke tibe njengoba bekinjalo nawuqala kunatha makwami ungasathi bulali ngetshwala makwami ungasathi bulali ngemadrugs. Intombazane yakefusiswa ungasathi limati ngekamba ulala uvuka wambulala utithengisa ngendzaba yetintresi buya kuJesu akulamlele makwami kule mpilo yekudzakwa buya kuJesu akulamlele babe kule mpilo yekudzakwa buya kuJesu akulamlele muntu omusha kule mpilo yemadrugs buya kuJesu akukhulume. Haleluya. Awunemandla Jesu, Haleluya. nemandla Jesu ekuqisha ekubhubhisa inganuko tetshwala noma ngabe unathiswa titresi. Mina ngiyakumema buya kuJesu uthi bonke labasimvako labakhathele abete kuye utabaphumuta akunandzaba uthwele medima kanganani akunandzaba iminyaka mingakhi akunandzaba uzame kangakhi kusitakala kepha namhla ngitokumema ukhona Jesu uyalamlelana ukhona Jesu uyasitana ukhona Jesu uyasindisana wakho nje kuphela inhliziyo angene akunike kuthula. Haleluya. Amen. Awukhona Jesu bazalwane, khona Jesu, khona Jesu, khona Jesu uyasinzisa, khona Jesu uyaphilisa. Angathi sihambe ngakithi inyanga ufuna impilo, angathi uhambe ngakhi bodokotela ufuna impilo, kepha namhla ngitokumema kunangumthombo ekuphila. Bhayibheli ithi umfati wemopho nebesakagule iminyaka lengithwele ufa aphethe isifo sebopha sithi besahambe bonke labelaphako kepha kugula kuqhubekele empini kungabi ngcono kube ngathi uyakubanga ngalenye ilanga lomfati weva kumenyetelwa njengoba simemeta weva kumenyetelwa njengoba simile kulesirati simemeta lamarula kuthi ukhona Jesu tonemandla ekulapha tongetifo sithi umfati wase uyatigqumela enhlitweni yakhe sekephe tithuko ngaJesu sekephe kufakazwa ngaJesu kwasukuma kwagijimela kuye akazange aqhubeka kufana. Haleluya. Aphile Haleluya. umfati Haleluya. ubafike Jesu kopha wanqamuka Haleluya. akusale nqamuka kopha nakafika esondweni bathi kopha wanqamuka nakafika kuJesu Haleluya. akusale nqamuka kopha nakafika kodokotela bathi kopha wanqamuka nakafika kuJesu Haleluya. wena inyangeni kepha kopha waqhubeka wanela kufika kuJesu Jesu wanqamula kopha Haleluya. namhla sokumema noma ngabe ngikuphi kopha donakwe enhlitweni yakho noma ngabe ngikuphi kopha donakwe emphefumulweni wakho noma ngabe ngikuphi kopha donakwe enqondweni yakho ukhona Jesu Ukhona yakafika Jesu. nqamule kopha Haleluya. impilo yakho iguquke impilo yakho ibeyisa impilo yakho ibe mnanzi ufakaze. Haleluya. Khona Jesu bazalwane, Haleluya. khona Jesu ongumajuba Haleluya. fika nqamule konke Haleluya. anqamule kugula kweminyaka
anqamule inkinga teminyaka, anqamule kukhathazeka, anqamule Jesu, anqamule Jesu, anqamule Jesu, anqamule. Namhla siyakumema, wafika umfati waseSamariya, nayibhekalanza idimoni lebugwasa, akale madoda wantshintsha, akale madoda antshintshana ngawo, wafika kuJesu. Jesu wanqamula inkanuko yekulala intombazane engakashadi, wanqamula Jesu. Ngoba Jesu kumanqamula, nawufika kuye uyanqamula inkanuko yekuphema. Jesu yanqamula inkanuko yekuthakwa. Jesu yanqamula inkanuko yemanga. Jesu yanqamula inzondo. Jesu yanqamula emaqhubu. Jesu yanqamula inkanuko yekweba. Jesu yanqamula. Hallelujah. Yanqamula Jesu. Hallelujah. Inkanuko yekubulala. Jesu yanqamula. Inkanuko yekuhlwengula. Jesu yanqamula. Wakhonje kusondela kuye, kusanqamule konke, akwenze ube mlokhulekile. Jesu yanqamula konke, wakhonje kuninikela, anqamule Jesu. Imishado yakhona butokoloshi, anqamule Jesu, anqamule Jesu. Sondela hlobo sami, uyakulaniphosa, nenamandla kunqamula, nenamandla kusinzisa, nenamandla kuphilisa, nenamandla kukhulula. UJesu igama layo, Oh, hallelujah. uJesu igama layo. Hallelujah. Anqamule Jesu, anqamule Jesu. Nomoya wekungaqolelani, wekungathethelelani, anqamule Jesu, anqamule Jesu. Nomoya wekuthukuthelela lide, anqamule Jesu, anqamule Jesu. Nomoya wekuhleba, anqamule Jesu. Moya wesikweleti, anqamule Jesu. Awubuya kuJesu makwami, buya kuJesu babe, buya kuJesu dadewethu, buya kuJesu mfowethu. Kude lo mnyela takusida, uzamile kuya kubantu, kepha bakakuside. Uzamile inkinga yakho, kuyibhekela bemtheni, bahlulekile. Uzamile inkinga yakho, kuyibheke ebandleni, bahlulekile. Uzamile inkinga yakho, kuyibhekela bomakhelwane, bahlulekile. Ake ubuye, uzophila nayindoda, nengahlula lutho. Ake ubuye, uzophila nayindoda, nengaguqula. Ake ubuye, uzophila nayindoda, yafika echibini, yakaza indoda ihleke, kodeti ejesi, ikade kuphiliswa. Wafika Jesu, wathi sukuma ndoda, thatha hlaka lakho, uhambe, ngoba sewuphilisiwe. Uya kuJesu, azokusenzisa. Uya kuJesu, azokuphilisa. Uya kuJesu, azokukhulula. Uya kuJesu. Hallelujah. Oh, uya kuJesu. Nayi lelibotha, nayi lelibotha. Ayifana nabanye madoda, ayifani nabaprofethi. Nengabelega wake wembangabo, nebabakhombe inzabeni, nebabakhombe emantini, nebabakhombe emaphushweni. Inemandla nendoda leJesu, inemandla nendoda leJesu. Itomemethela endaweni yaseMaruna, itomemethela endaweni yaseMathandeni, itomemethela eNkomazi. Kuthi khona indoda enemandla, yafika ethuneni emalanga sekamane. Lazaro anqwatshiwe, yafika yakhuluma lifi. Lazaro waphila, nanamuhla ingehlela kulesakho simo. Ikhulume kuphila, nanamhla ingehlela emshadweni wakho. Ikhulume kuphila, nanamhla ingehlela empilweni yakho. Ikhulume kuphila. Kukhona Jesu, Hallelujah. khona Jesu,
khona Jesu, Receive it. khona Jesu, Bye. khona Jesu. Hallelujah. Uyasindisa Jesu, uyanamlelana Jesu, ukhona Jesu, khona Jesu. Sizokumema kule ndoda, somathi na uyitshela indzaba yakho, yangoyitshela abantu nathanga wematiya. Sizokumema kule ndoda, sengathi indzaba yakho yaphakade kuhlobo kulabanye bantu. Sizokumemela kule ndoda, igama layo nguJesu Kristu waseNazaretha. Yakehlela emathunjini emhlaba, kepha umhlaba wehluleka kuyibamba. Yaphukela ngelesithathu, nanamuhla iyaphila. Akusavakali. Hallelujah. Oh Jesus, Hallelujah. oh Jesus, oh Jesus. Hallelujah. Sikumemela kuJesu. Ikhona lendvodza emadvodza, lendvodza ebafelokade, lendvodza lekukhanye ebumnyameni. Noma ngabe impilo yakho icindezeleke kanganani, ukhona umsindisi, ukhona Jesu. Sizokumema nje ekuseni, sizothi buya buyela kuJesu, sizothi buya sihlobo sami. Sondela kule ndvodza, ungayibukeli kude le ndvodza lengiJesu, ungayithatheli ibukashane le ndvodza lengiJesu, ungayenti lide le ndvodza lengiJesu. Angikumemele sondweni mina, kepha ngikumemela kuJesu, ngikumemela kuJesu. Lo ngumlamuleli wesivumelwano lesisha, ngikumemela kuJesu. Le ingadi yakhe isiphathele kuqondo, ayifani ngisho nengadi yahabela, ayifani nengadi yetimbuti, ayifani nengadi yetinkukhu, ayifani nengadi yetinkomo, ayifani nengadi yetinkukhu letimnyama, ayifani nengadi yetinkukhu letimhlophe. Sogeze ngato, kepha impilo yaqhubeka, ikhona tingathathu noma songezile ngekingadi tabaramdudu, kepha bumedima akulalele. Awu nanguJesu bazalwane, nanguJesu isihlobo thami. Iyasindisa le Nkosi, le Nkosi iyaphilisa lela, le Nkosi iyakhulula. Egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Jesu azobakhulula, ufisa ukuthi baphenduke labaqhithekele bukhwanda, ufisa ukuthi baphenduke lababanjwe impilo yemanga, ufisa ukuthi baphenduke lababanjwe inhlebo, ufisa ukuthi baphenduke lababanjwe inzondo, ufisa ukuthi baphenduke lababanjwe maqhubu, ufisa ukuthi baphenduke labangakholeli, labazali abadala nemafimbo. Jesu ufisa ukuthi baphenduke egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Ufisa ukuthi baphenduke bonke bantu emhlabeni lababophekile emandleni esono. Ufisa ukuthi baphenduke bonke bantu emhlabeni lababophekile emandleni ebumnyama. Nangu uNkulunkulu uthi bonke bantu abethe kuJesu uzabakhulula, bonke bantu abethe kuJesu uzabalamlela, bonke bantu abethe kuJesu uzabasinzisa, abethe kuJesu uzabapha amandla lamasha, abethe kuJesu uzabanika ithemba lelikusasa, abethe kuJesu uzabanika kuphila babe nako kuqhiqhibe. Sitomemekela ekuseni uthi usekhona Jesu, usenguye nanamuhla ukhona Jesu, usenguye nakulamalanga eqhina umsindisi, nakulamalanga eqhina usengiyo indlela neliqiniso nekuphila lokuphakathe. Ukhona Jesu nakulamalanga eqhina useyindlela neyisa umuntu kubabe ezulwini. Ngaphandle kwaJesu ayikho impilo, ngaphandle kwaJesu uyawichithela
kuphi ingunaphakathe yakho ukhona Jesu umayekisa wetinto ukhona Jesu lokuguqula kuphila kwemuntu ukhona Jesu lokhulula nako noma ngabe ubanjwile noma ngabe ubophela kangakanani sitokumema ekuseni nayi le nkosi lenamandla ebusinzisa ayibheka Jesu Khona Jesu. khona Jesu khona Jesu ukhona Jesu ukhona Jesu Siyamemethela ekuseni. kuthi ukhona Jesu sitokumema sihlobo sami sikumemela kuJesu sitokumema makwami sikumemela kuJesu kunemandla ukukhulula kule mimoya yasemantini lekubophile kunemandla ukukhulula ekukhulula kule mimoya levela hlangathi bantu bakinabafa kaningi sathane utokubambelela kuze na ufa uyohlupheka naye esogweni ukhona Jesu yasinzisa bonke bantu babethe kuJesu nakulamalanga egcina sitomemethela livangeli nensinziso livangeli kuphenduka nekulahla tono livangeli lebunkele ukhona Jesu nosika umuntu ukhona Jesu nobamba umuntu nakulamalanga egcina noJesu esimemetelako solo umele usilolungile nakulamalanga egcina noJesu solo uliqiniso akasosa kuquke noma abantu bemhlabeni bangashintsha noma imithetho emaphalamende ingashintsha noma tingono zingashintsha kepha yena akaguquki ungalfa ukomepha uyinkosi yamakhosi ukhona Jesu sitomemethela kuthi solo uyasinzisa sitomemethela kuthi solo nemandla kukhulula sitomemethela kuthi solo nemandla kuphilisa sitomemethela kuthi ukhona Jesu ukhona Jesu asemalangeni egcina sitakukhumbuta kuthi lo Jesu wavuka solo nguye inkosi yamakhosi akukho lokunye akekho lomunye kepha nguJesu Kristu kuphela sitokukhumbuta kudala amalanga egcina noJesu solo kuyindlela yeliqiniso yekuphila nokuphakathi akekho nongaya kuNkulunkulu ezulwini nakangayinga Jesu sitokukhumbuta uthi munye umgwaqo nothathamuntu emhlabeni uyombeka kujabuleni kwaphakathi ngobe kulo mhlaba singaphisi yandlula sitokukhumbuta usangadluli lilanga lingakashoni inyama nemphefemulo lungakahlukani sitokukhumbuta sobo sami kuthi solo uJesu noyindlela nesisa kuNkulunkulu akakehliswa esihlalweni akakantshintshwa kwafaka abaprofethi kude umprofethi nekumele uthandaze kuye nekumele uhlabele ngaye nebhanga uJesu ngekolo inkosi kude inzaba nekumele ugijimele kuyo kude imifula nekumele ugijimele kuye ungayinasemathuneni buya kuJesu buya kuJesu buya kuJesu buya kuJesu nakulamalanga egcina uyindlela Jesu akakantshintshi nakulamalanga egcina uyeliqiniso lofuna simkhonde ngamoya nangaliqiniso selokhu senjalo akaguquki solo uyinkosi akashintshi akafani nebantu nabakubamba namuhla kusasa bayakuguqukela akafani nemalungelo impheni nagcina ngasakufuni kepha Jesu ufuna ukuthi bonke abantu basinziswe nalaba lobadonsako Jesu bafuna baphilile nalaba longabafuni uyabafuna Jesu nawe noba akufuni bantu kepha Jesu yakufuna
Buyele ekhaya. Khona Jesu. Khona Jesu. Somemethele Marula. Kuthi khona le Nkosi. Khona le Nkosi. Athi umhlabeleli noJehova wasemandulo usenguye nanamuhla. Lo wakhipha Israyeli evela seGibhithe ebuqilini, nanamuhla usenemandla ekukukhipha kulobu buqila lokubo. Nanamuhla usenemandla ekukukhipha kulobu buqila Sathane lekakufake kubo. Ukhona Jesu, solo umile njalo ungumlamuleli, solo umile njalo ulisito kulabo nababalekela kuye, solo umile njalo ungumkhethe kulabo nabagijimela kuye. Balekela kuJesu, balekela kuJesu, balekela kuJesu, uze ube nekuphila nokuphakathe. Balekela kuJesu uze ube nempilo echichimako. Balekela kuJesu uze ube nekujabula nokukhulu okungapheli kwangunaphakathe. Balekele kuJesu, balekele kuJesu, balekele kuJesu, balekele kuJesu. Laba balekela kuye bayasinza. Baleka sihlobo sami, balekele kuJesu, isinzise kunasitukulwane nesithambene, isinzise ekuthi ubalekele kuJesu. Uyakubida Jesu uthi buya mfana, buyele ekhaya, ngoba leli live lokulo linendlala lenkulu, lelive loDamasekulo linendlala, lingayondla inyama kepha likwathi kondla umphefemulo. Lingayinika inyama zongetitsimo kepha likwathi kunika umphefemulo. Kungakosokumema okubalekela kuneNkosi ekwathi kondla inyama kepha umphefemulo. Kungakosokumema kubalekela kuJesu sokufanele kuthula. Kungakosokumema kubalekela kuJesu sokufanele kuphila. Awukhona Jesu bazalwane, esiteni sobelethela endaweni yaseMarula. Ukhona Jesu, ukhona Jesu, ukhona Jesu. Lo Jesu akafani netinyanga lona, lo Jesu akafani netingedla lona, kepha ukuphila lokuphakathe. Lo Jesu uyasitana lona, uyasitana Jesu, uyinkosi yena yethu. Lo Jesu uyalamlelana, wake walamlela imfutha nebeyibanjwe ngumoya emadimoni, ihlala emathuneni, itilimata. Sihlobo sami sizokumema njengoba uhlete emathuneni kudzakwa, ulimata impilo yakho ngetshwala. Njengoba uhlete emathuneni kubhema, ulimata impilo yakho ngeligwayi. Noma bathi tikubangela tifo, kepha uyaqhubeka ngoba kunemoya lokubophile. IBhayibheli siyanibona nebesemathuneni walela kufika Jesu wayikhulula. Nawe sokumema uthi ukhona Jesu angakukhulula, ukhona Jesu angakukhulula. Kulo moya lokubophile, kulo moya lokubambile lokuhlinzekelako ukhona. Nangakunamulela omnye uzamile uyajula emakhansela, bazama abantu abebantu ngoba bakwathi kulapha nengekhathi, bathi kanti abehluleka. Sizokumema uthi nawu Jesu nonemandla kulapha ningekhathi nemuntu engalapha inyama. Uyasinzisa, uyinkosi nakulamalanga yokugcina, uyindlela neliqiniso nekuphila lokuphakatha.
angafika kubabe nekangamfika Jesu akekho noyawungena lezulu nangangeni ngaJesu akekho noyawunambitha impilo yaphakathe nangabanganambitha Jesu emhlabeni. Jesu Kristu inkosi, uyabusa Jesu. Itomemetela nje lona libulima kulabo vele abachifele labaya ebhuthisweni yetwa likuphila kulabahlakaniphile abazalwane sitomema abantu labaphilako ngoba likusasa leli akusilo lethu wathi ungene emgwaqweni kuphila kuphambane nawe bakubuthe sebakubutha sebakufaka lapha emoshari kungako somemetela ngoba likusasa ulati bake babhala abantu bahlela umnyaka uqala kuthi awusuphela umnyaka yawube ngathi vekile empilweni kepha umnyaka uphele basemathuneni kabokanyawo ngobe kude lo wasemalanga akhe ekuphila emhlabeni sitokumbuka labaphilako sitomema nabaphilako kuthi munye umlamleli phakathi kwemuntu nankulunkulu uKristu Jesu noyinkosi yemakhosi uKristu Jesu nonemandla phezu kwabo bonke. Hallelujah. Jesu losinzisa umuntu ukhona Jesu lolungisela umuntu indlela leqonzile leliqiniso egameni laJesu Kristu waseNazaretha sitomemetela umbuso waphakathe umbuso waJesu longeke uphele lokuphela kwawo kunguna phakathe egameni laJesu Kristu waseNazaretha sitomemetela ekuseni kuthi thatha Jesu make babe gogo nomkhulu msizwa nawentombi kanye nawe Sunday School sitomemetela kuthi Jesu likhambi Jesu nguye yena yedwa longiyo kuphila kwaphakathe nguye yedwa Jesu lokuphila kwaphakathe egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Munye umlamleli emkhathini komuntu nenkulunkulu ngumuntu uKristu Jesu utela kusilamlela kusikhipha ebumnyameni asibeke ekukhanyeni kwaphakathe asiphendukeni sibuyele kuJesu asiphendukeni sibuyele kumnikazi lo wasidala wonke umuntu umiselwe kuphendukela kuJesu Kristu waseNazaretha. Emathemba onke emhlaba ayaphela emagugu onke ayaphela asala lapha emhlabeni linye kuphela ligugu lelinyilo sibili uJesu Kristu waseNazaretha lesiphila ngaye emhlabeni siyophila ngaye nasezulwini ulisango lokungena kulombuso ngaphakathe sitomemetela kubuyisana naye lowadala umuntu emhlabeni. Ngabe liyini lithemba lakho make liyini lithemba lakho lothembele kulo emathemba asemhlabeni ayajabhisa emathemba asemhlabeni ayadidana akumukisa esihogweni ekufeni kwaphakathe kepha likhona lithemba leliqiniso uJesu Kristu waseNazaretha. Sitomemetela ekuseni sitomemetela lo mbuso waJesu uthi Jesu nakafundisa kuthandaza uthi makafundisa kuthandaza thanini babe wethu losezulwini alingcoliswe ligama lakho
umbuso wakho awufike. Sitomemezela lo mbuso kaJesu lekasilayele ukuthi awufike emhlabeni ukuze inhlanhla yababe yendeke emhlabeni njengoba yendeka nasezulwini. Sitomemezela kwendeka kwenhlanhla yaNkulunkulu emhlabeni. Sitomemezela kuhlala enhlanhlweni yaNkulunkulu. Sitomemezela kuhlala kulolu thando lwaNkulunkulu loludasigcina emhlabeni luphinde lusimikise nasezulwini empilweni yaphakade. Ikhona indlela lebukeka inhle emehlweni emuntu, siphetho sayo kufa kwaphakade. Injani indlela lohamba ngayo? Injani le ndlela loyikhethile egameni laJesu Kristu waseNazaretha? Injani le ndlela lomgwaqo lohamba ngawo? Ngabe ukumikisa khona yini kubabe lowakudala noma ukumikisa kulesitha sababe Sathane? Haleluya. Jesu Kristu uyinkosi. Wonke umuntu umenyelwe kulo mbuso. Wonke umuntu umenyelwe kulo mbuso. Wonke umuntu umenyelwe, sive tonke, tilimi tonke, emazwe onke amenyelwe kulo mbuso. Noma ngabe uhlobo luni, ngabe ngumthiya, ngabe ngumkhalathi, ngabe ngumshangane, ngabe ngumZulu, ngabe ngumXhosa, umenyiwe kulo mbuso wasezulwini. Akusuka ngamaswazi wodwa, kepha abantu bonke. Lo mbuso wasezulwini umenyelwe bonke abantu, labadala nalabancane, insizwa nezintombi, bogogo nabomkhulu, bomake nabobabe, nesandesikhulu, nabo bonke abantu labaphila kulo mhlaba. Sitomemezela ekuseni egameni laJesu Kristu waseNazaretha, lo mbuso waKristu Jesu, inkosi yaphakade. Haleluya. Jesu Kristu uyinkosi phakade naphakade. Ngokuba uNkulunkulu walithanda live kangako waze wathimade wanikela ngendodana yakhe letelwe yodwa ukuthi wonke latawukholwa ngiyo abe nekuphila lokuphakade. Ingabe uyiphi le nkosi lokholwa ngiyo? Ngoba yinye inkosi lenika kuphila lokuphakade, uJesu Kristu, igama layo uJesu Kristu waseNazaretha, loletha lophana nokuphila lokuphakade, loletha impilo esiphilako umuntu. Uthi Jesu sicela into letontonza iphutshise, libulale kungoba impilo yethu ihlangahlanene ngoba sitha seletotonza, sicela sosigubhisa sisibulale. Kepha akhona amagama lakhulunywe nguJesu langashayi phansi, amagama laliqiniso uthi yena mina sengifile, hlonipha impilo, nibe nayo ikhikhime. Jesu Kristu uyinkosi. Haleluya. Haleluya. Sithanda tasezulwini, bazalwane baseMarula, ukhona Jesu, libona labakholwako, ukhona Jesu umsindisi, longumhlengi wethu, ukhona Jesu, longumgeze wethu wokubhaqa, longumsindisi wetimpilo tethu, egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Sitomemezela Jesu, loyinkosi phakade naphakade. Sitomemezela Jesu Kristu, lesaphiwe yena njengesipho semusa, ukuthi asilekelela, asibuyisele kubabe lowasidala, egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Oh
Jesu Kristu inkosi.